Saking kuangan gae gati putu age no. Jek ngaku-ngaku dadi polisi kone make gae ne. Padahal ye nak sube disersi ulian dipecat dadi anggota Korps Bayangkara Ipidan. Dong Ipidan tugas dadi polisi anake sekenang megae kan luwung oh. Jani putu age metangkep aparat reskrim Polres Jembrane ulian demen meres anak buine misi ngaku-ngaku dadi polisi. Kasat Reskrim Polres Jembrane AKP Yogi Pramagita dugas Rabu 3 Maret 2021 nuturang, putu age ane sewai-wai ngoyong di Kelurahan Baler Bali Agung, Kecamatan Negara, metangkep ulian kelaporan teken korban M. Arifin. Ia ngaku keidihen pipis apa ngenarik laporan polisi ne ken korban. Putu age ane mayuse 46 tahun, ketangkep duga Sabtu 27 Februari tengai. Jani putu age kejet pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nya nawang ada buin masyarakate ane mase rugiange apange melapor ke Polres Jembrane. Apang tusing buin ada kasus cara kene. Ngai jelek adan Korps Bayangkara ne. Tim Bali Express ngelaporang.